салому дуруд дӯстони арҷуманд, инак бозам яке аз барномаҳои дар меҳмонии ҷумҳурият аст пешорӯи шумо. Ва ин бор мо як меҳмони бисёр ҳам азиз ва агар бигӯям бисёр як меҳмони ғайриинтизор дорем. Чаро? Чунки хонум Гулчеҳра ҳастанд, намояндагӣ аз ду миллати мутамаддин мекунанд, миллати ҳам чин ва ҳам миллати тоҷик. Актун ход дар шумо савол пайдо мешавад ки чаро намояндагӣ аз ду миллат мекунанд? Чунки хонум Гулчеҳра бо номи аслишон Хуэйҷуан омаданд аз Чин ва ба Тоҷикистон дил бастанд, Тоҷикистонро дӯст доштанд, ба миллати тоҷик ошиқ шуданд ва урфу одат, анъана ва расму оини тоҷикиро пазируфтанд ва тадриҷан хостанд дар ҳамин ҷо монанд ва сарнавишташон ҳамин тур будааст, яъне тақдирашон ҳамин тур будааст ки бо як марди тоҷик, бо яке аз ҳамватанони мо издивоҷ карданд, оила барпо карданд ва дигар номашон хонум Гулчеҳра шуд. Дигар дар Тоҷикистон он касро бо номи Гулчеҳра мешиносанд ва барои бо он ки хонум Вангро хушомадед мегӯем ба студии рӯзномаи ҷумҳурият, ҳамчунин нахустин савол аз номашон шавад, чунки барои мардуми Чин, барои миллати Чин ном аҳамияти махсус дорад, маъно дорад, таърих дорад, дуруст? Бале, бале. Ва ман мехостам аз таърихи номатон пурсам ки чаро дар Хитой ба шумо номи Хуэйҷуанро монданд ва чаро дар Тоҷикистон худатон номи Гулчеҳраро интихоб кардед? Аз таърихаш суҳбат кунед. номи хитоӣ бо орзуи падару модар ном монда. Хуэйҷуан яъне маъноша зебо ва дилкушода, дилгарм, мехостам дигарро ёрдам медиҳе, ҳамин маънон доштам. ва ба Тоҷикистон омада ба номи хитоӣ файрод кардан камтар душвор астам ва янгаи мо ному Гумнора ҳастанд. Ба акаи шавҳари ман ба номи ман Гулчеҳра монда. ба аввали ман забони тоҷикиро намефаҳмам. ба вақти Тоҷикистон омадам, омӯхтам, ба номи Гулчеҳра маъноша фаҳмидам, яъне гул, чеҳра ранги гула. Ба ман бисёр маъқула ҳамин ном, ҳам монанди номи хитои ман зебо ҳастам. Бале, таърихи аз Хитой ба Тоҷикистон омадантон чӣ гуна буд? Яъне бо чӣ кор омадед аввал? Нахуст. Аввал ман бо шавҳари ман дар Хитой шинос шудам. Ба ман характери шавҳари ман бисёр маъқул ҳастам. Одами бо меҳната, дилсӯзам, дилкушодам. Неки он ҳолата ман дар бораи забони тоҷикӣ, дар бораи давлати Тоҷикистон кам маълумот надоштам. Неки аз рӯи меҳр пайдо шудам, мо оиладор шудам. Падару модари ман ва падару модари шавҳари ман розӣ шудам ва мо як оила шудам ва ба Тоҷикистон омадам. Тӯи хонадоршавитон дар Тоҷикистон шуд, базми хонадоршавитон? Аввал дар Тоҷикистон будам, баъди 2 сол ба ватан худам баргаштам, дар уҷа тӯи хитоӣ кардам. Вақте ки Тоҷикистон омадеду ҳамроҳи ҳамсаратон Аслиддин, вақте ки Тоҷикистон аз Хитой омадед ва орзу ният кардед ки нақша кашидед ки оиладор шавед, дуруст? Мардуми тоҷик ё хитоиҳое ки дар Тоҷикистон буданд чӣ гуна ина пазируфтанд? Чӣ мегуфтанд? чӣ қадар ман дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунам, ина то ҳозир 17 сол шудам, чӣ қадар меҳр пайдо шудан мегирам. дар фикри ман аз рӯи шиносу бо бисёр дӯсти тоҷикоро ман фикр мекунам миллати тоҷик як миллати бузург ҳастам. тоҷик дил бисёр
کشوده هستم. برای چی خیلی من فکر میکنم؟ برای اول من به تاجیکستان آمدم 2005. اون وقت زندگی ما که خوب نبود. برای نو آمدگی زندگی بسیار دشوار هستم. لیکن با یاردمی دوستی شوهر من، با یاردمی اکا و دادای شوهر من، ما زندگی آسته آسته پیش برداشتم. وقتی که 2005 آمدید در تاجیکستان، مردمی خیتویی، مردمی که از چین آمده بودند بسیار بودند یا که کم بودند بسیار؟ اول کم بودن. اون وقت من در یادم هست در دانشگاه زبان ها کار میکنم. اون وقت غیر من با یک تا معلم دیگه از خیتوی روی کردن در همجا درس میدیم. اون وقت من فکر میکنم ما تنها یا 10-20 نفر خیتویی رو میشناسم. لیکن تا حاضر در تاجیکستان بسیار دوستی خیتویی هسته. این حاضر من در دانشکده کنفوتسیه کار میکنم. وقتی 2012-2013 همکاری ما 40-50 نفر هستم. من فکر میکنم هم که آدمو به تاجیکستان میبیاید با کدوم مقصد، یعنی مقصد اینجا بسیار دولتی خوب هستم. من میخواستم که درباره جای کارتون کمتر صحبت کنید. اول دانشکده زبان ها کار میکردید، درست؟ همچون آموزگار. بله. بعد چی شد؟ بعد 2005 تا 2007 من در دانشگاه زبان ها کار میکنم و سلاویانسکی در کار میکنم. بعد 2007 ما خیتوی رفتن در آموزگار شینجیانگ، دانشگاه آموزگار شینجیانگ کار میکنم. 2 سال در اونجا کار کردم. بعد وقتی رئیس جمهوری خیتوی به تاجیکستان سفر آمدن و یک سازنامه درباره کنفوتسیه به امضا رسیدم. بعد دانشگاه ملی کتی آموزگاری دانشگاه شینجیانگ امضا کردم، برای شهرنامه بستم برای کنفوتسیه گشودم. از این حالت برای پیش در اینجا 2 سال کار کردم، با تجربه هست. از این سبب با دانشکده کنفوتسیه آمدم از 2009 تا 2019. 10 سال من در دانشکده کنفوتسیه کار کردم. بعد 2019 تا 2022 با به وطن برگشتم در دانشگاه آموزگاری با کار کردم. 2022 اپریل با برگشتن آمدم. شما اینک 18 سال باز اینجا هستید، درست؟ در برابر آنی که زندگی میکنید، اویله دار شدید، تاجیکستان و تاجیکستان آموختید، درست؟ بله. چه خوبی ها دارند که به شما پسند است و چه چیزا، چه کمبودی ها هست که باید اصلاح شود؟ خوبی ها در دل من خیلی زیاد هستند. در بسیار حالت من فکر میکنم خیلی خوشبخت هستم در این عائله تاجیک زندگی میکنم. اینجا آدمو با کلانسا حرمت میکنن، با کودک‌ها فرزند مهربانی میکنن و درباره آینده فرزندم بسیار فکر میکنم. این حاضر ما در زندگی آدمو میفهمم. برای کودک‌ها بسیار برای درسی تامین میکنن، غیر درسی مکتب با علاوگی زبان خارجی و غیره. این همون بسیار با ملت خیتویی مانند هستند. ملت خیتویی هم مهنت دوست، دلگشا، دلگرم، بر کلانسا حرمت، با کودک‌ها مهربان هستند. من فکر میکنم این دو ملتی هم دوست، هم بسیار موفق هستند. شما خط و زبان تاجیکی رو خودتون
оҳиста оҳиста омӯхтед ё дарси алоҳида ҳам гирифтед, дарси иловагӣ? ҳам худам омӯзӣ ҳаста. Барои аввал омадам ки хонавода наметонам ба тоҷикӣ суҳбат мекунем, фақат ба ишора. Ба як китоби майда будан аз сафорати Тоҷикистон дар Хитой як китобча доштам. Аз рӯи ҳаминро ман калима оста оста аз ёд мекунам. бо аз 2010 то 2013 бо дар донишгоҳи миллии филологии забони тоҷикиро омӯхтам. яъне ки шумо боз филологии тоҷик, яъне забон ва адабиёти тоҷик ҳам омӯхтед дар донишгоҳи миллӣ? Хондед худатон? бале, хондам. аслан дар Хитой шумо дар кадом ихтисос ришта хондагӣ ҳастед? дар Хитой ман бо ихтисоси филологии забони чинӣ. шумо забон ва адабиёти чина дар Хитой омӯхтагӣ ҳастед? бале. дар хонавода шавҳаратон ки хитоӣ суҳбат мекунед ё тоҷикӣ? шоҳари ман бо ман забони тоҷикӣ суҳбат мекунам. ман бо вай забони хитоӣ ҷавоб метиҳам. бо як хеле вақт ягон секрет бошад, мо ба хитоӣ суҳбат мекунам. ягон гапе ки фарзандо бояд нафаҳманд, оҳиста фарзандотонам хитоӣ медонанд? бале. ва чӣ хел? вай дар Тоҷикистон таваллуд шудам. дар инҷа сади ки тоҷикӣ русӣ хондам. тоҷикӣ русӣ хуб медонам. ба соли 2019 мо якҷоя ба Хитой рафтам. ҳозир дар мактаби Хитой мехонам. ҳоло фарзандотон дар Хитоянд? бале. ҳаминҷа калон шудан оно? ҳозир синфи ин сол синфи 5 мехонам. баъд ман мехостам ки дар бораи он ки шумо дар институти Конфутсий чӣ корҳое мекунед ки масалан дӯстии Тоҷикистону Хитой таҳким ёбад? ман бисёр фахр мекунам. ман дар донишкадаи Конфутсий ин якта пайвасти Хитой ва Тоҷикистон мебошад. ай ду давлат, ай ду донишгоҳ ҳамкор, ҳам тоҷик ҳастай, ҳам хитоӣ ҳастай. мо ғайраи дарси забони чинӣ, боз фарҳанги забони чинӣ, фарҳанги Тоҷикистон, ҳам ду давлата, ҳам забон, ҳам фарҳанг меомӯзанд ва ба донишҷӯ ва талабаро таълим метиҳанд. ва ҳамкори хитоӣ, шеъри тоҷикӣ, рақси тоҷикӣ, таомҳои тоҷикӣ, хунаҳои тоҷикӣ меомӯзам. забони тоҷикӣ дар назари мо бисёр ширин, мулоӣ ва бисёр ранги шеър. ма дар 2014 агар хато накунем, мо якта чорабинии калон Хитой ва Тоҷикистон як оила ҳастанд. дар опера бале гузарондам. дар ин чорабинӣ ман бо якта маълими тоҷик як шеъри тоҷикӣ хондам. бисёр шеъри зебо ҳастанд ва ҳамкори мо рақси тоҷикӣ ҳам дар ин чорабинӣ иҷро кардам. аз сурудҳои тоҷикӣ кадом сурудҳое гӯш мекунед? Чашмақом, Фалак, Эстрадӣ ё кадом сарояндаҳое бисёртар меписандед? якта шоир Афсани Шодӣ дар бораи зиндагӣ як суруд доштам. ман бисёр маъқул ҳастам. дар бораи зиндагӣ Афзалшоҳи Шодӣ? бале. ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Афзалшоҳи Шодӣ. зиндагӣ эй насияву нақд, зиндагӣ эй ваъдаи бахт, мову ту наздику дурем. бале ҳамин суруда. наздику дурем, мову ту бинову кӯрем. ҳамин? бале бисёр маъқул ҳастам. ин шеъри устод лоиқ аст, ёдашон бахайр. Афзалшоҳи Шодӣ оҳангбастагӣ аст. аз таомҳо кадом таоми тоҷикӣ ба шумо писанд аст? таомҳои тоҷикҳо поли маъқул ҳастанд. ҳамаш маъқул ҳастанд. ина манту, ош, оштупа, шакаро,
همش با من پیسان هستم. پدر و مادرتون از خیتوی آمدن تاجیکستان؟ بله مادر من در تاجیکستان 2 سال زندگی کردم. وقتی من سومایه تولد کردم مادر اینجا اومدن در پیش من یاردم میکنم. پدر باز در تاجیکستان نیم سال زندگی کردم. با عادتی تاجیکو با آب و هوای تاجیکو بسیار معقول است. من در پایان صحبت میخواستم که شما کارمند دانشکده کنفوتسی نزد دانشگاه ملی هستید. با همزمان من ماجستراتور رو در رشته فیلولوژی تاجیک ختم کردید. آینده چی نقشه ها دارید؟ مثلا شاید ترتیب دادن یگان لغت شاید نقشه دارید، کتاب. من نقشه های آینده شما در رابطه به سمت کار خودتان یا به سمت کارهای عائله‌داری خانوادگی چی نقشه ها دارید؟ مثلا حاضرا ما در دانشگاه ملی تاجیکستان اسپیرانتورا حالی دوام دادیم. امیدوارم که کتی استاد لغتی خطایی چینی تیار میکنم و درباره گراماتیک 2 زبان یگان کتاب کار علمی گرفتید شما؟ کار علمی بله. هم مسئله گراماتیکی 2 زبان. بله. و در عائله بسیار آرزو دارم که خوشبخت و دختر من زبان تاجیکی زبان خطایی از خود کنم و آینده برای 2 کشور برای 2 ملت سهم خودش گذارم. در راه دوستی بنشو که کام دل به بار آورد. نیهار دشمن برکن که رنج به شما آورد. دوستان ارجمند تا صحبت های آینده خدا حافظ تا دیدار.